Bismillahirrahmanirrahim. Əbul Hasan Ən-Nədəvinin Qısasu Nəbiyyinə lil-Ətfal Balalar üçün Peyğəmbərlər qıssaları namlıq bu kitabını dərs qılıbatqan bugün, yəni şu dərslərimizin davamını davamlaşdırırız. 11-ci mavzuq gəpdikəmiz 11-ci Məvizətü Təvhid. Təvhid haqidagi vəz-nəsiyyət. Yəni təvhid degan vahada yuvahhidu. Allahni bir yalğız yegan deb bilish degan fe'ilninki masdari. Allah'ның yakki yegane, yalğız yaratquchi, rizq berguchi, ibodatga loyiq, ma'bud, haqiqiy iloh ekanligi haqidagi vaz-nasiyat. Qala Yusufu zalikuma mimma allamani Robbi. Yusuf alayhissalom ashu ikkisiga dediki, ana ashu Rabbim menga o'rgatgan ilmlarning qatoridandir. Ya'ni u ilm tushlarning ta'birini bilish. Adı üzüb getdi, Yusuf aleyhisselam tushlarning ta'biriga olim edi deb. Lekin Allah Taala ilmini har bir kishiga bermaydi. Chunki inna degan illatni bildirdi. Chunki Allah ilmini mushrikka bermaydi. Allohga sherik keltiradigan mushrikka bermaydi. Hal ta'rifani limaza allamani Robbi. Sizlar ikkanglar nima uchun Rabbimning meni o'rgatganligini, menga ilm ato qilganligini bilamsizlar? Li anni Çünki mən şirik əhlinin yolunu tərk etdim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Mən dadıllarım İbrahim, İshaq və Yaqubның yoluğa ergeçtim. Yəni kişi özününki bovusi, çoğun dadısı qatarlıqlarını dada desimi boludu. مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Bizge Allah Taala heç qandaq nərsini şirik keltirishimiz layiq emas. Yusuf dedi ki, ve hazet tevhidu leyse lena fakat. Bu tevhid Allah'ni yakiygan deb ibadet qilish, Allah'ni yakiygan deb bilish fakat bizgilam emas. Yani biz peygamberlerge xas emas. Belki o tevhid bütün insanlarning hammasi uchundir. Zalika min fadlillahi alayna ve alen nasi velakinne aksaran nasi la yashkurun. Ana ashu Allah Taala'nın bizge ve insanlarga ato qilgan fazli marhamatidir. Lekin insanlarning ko'pinchisi shukr qilmaydi. Bu yerda Yusuf to'xtadi va u ikkisidan so'radi. Taquluna Rabbul barri va Rabbul bahri va Rabbul rizqi va Rabbul matari. Sizlar quruqlikning parvardigori, dengizning parvardigori, ya'ni Robbi, rizqning Robbi, yağmurning Robbi, ya'ni ilohi desak bo'ldi. Unda shunaq deysizlar. Ve nahnu naqulu Allahu Rabbul alamin. Ve biz Allah alemlerinin Rabbidir, alemlerinin perverdigaridir, alemlerinin ilahidir deymiz. Erbabun muteferrikuna hayrun emillahul vahidul qahhar. Tarqaq teferraqa degan bilinib ketgan tarqaq ilahlar yaxshimi yoki Allah yaxshimi? Ya'ni yegani bo'lgan qahhar, hamman bo'ysundira oladigan Allah yaxshimi? Quruqlikning Rabbi nada? Va dengizning Rabbi nada? Rizqning Rabbi qayada? Yağmurning Rabbi qayada? Aruni, ko'zlar menga ko'rstinglar. Maza xalaqu minal ardi. Ular zamindan nimani yaratdi? Am lahum shirkun fis samawat. Yoki ularning, ya'ni sizlar atvagan ashu ilahlaringlarning osmonlarda shirki bormi? Unzuru ilal ardi ve ilas sama. Sizlar zaminga ve asmanga qaranglar ve insonga qaranglar. Hada xalqullahi. Mana bu Allah'ның mahluqatlaridir. Sizlar menga ko'rstinglar. Ya'ni Allah'ni qo'yib, Allah'tan boshqa sizlar shu ibodat qilayotgan shu Allah'tan boshqa ilohlaringlar nima yaratganligini menga ko'rstinglar. Ular nima yaratdi menga ko'rstinglar. Ve keyfe Rabbul barri ve Rabbul bahri ve Rabbul rizqi ve Rabbul matari. Quruqlikning Rabbi, dengizning Rabbi, rizqning Rabbi, yağmurning Rabbi qandaq. Yani ko'rstinglar men ko'rib baqaychi qani gapinglar rost bo'lsa debdi. Asma'un sammaytumuha. Yani u ilahlaringlar atalmış ilahlaringlar faqat ismlardir. Sizlar ularni atavagan, shunday ism qo'yvagan. Sizlar va sizlarning dadalaringlar shunday atavagan, shunday ism qo'yvagan ismlar. El-hukmu lillah. Hüküm Allah xastur. Padişahlık Allah xastur. Zimin Allah'ninkidir. Ve buyruq, işlarni tadbir qilish, o'rinlashtirish hamma ishlar Allah'ninkidir. Allah xastur.
لا تعبدوا إلا إياه. Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Zalikat dinul qayyim. Ana ashu to'g'ri dindir. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Lekin insonlarning ko'pinchisi bilmaydi.